uma watu wasifundisa asilaleli siyashumayela kanti kuleli kumele ukuthi siphile imfundiso kakhulu nogogo sifeyile size esikolweni uma watu waze esikolweni uma watu abantwana bawaze esikolweni utishela bamamela imfundiso kathishela bayophila nento kadokotela hayi utishela nabantwana bafundisa uprofita bona habo zamaidwa uba bathi bamuprofita kuhambile njengabane inhlanhla yokuthi ngisondele kumkhulu nogogo mama Mathuso ngisesemncane neminyaka uthi umkhulu Mathuso umuntu kaNkulunkulu uyalalelwa umuntu kaNkulunkulu uyalalelwa yebo umuntu kaNkulunkulu uyalalelwa hayi mumamele uba wathi simulaleleni akithi behayibale uta ona moya angathi ukuthi ngabayisa ukani yebo akasahambi nathi akasahambi nathi abarinqade asathuma adisamezi bathu baboya balibusile balibusisele wona baporofita bazahamba baye amazwi engayothandazela oba nayobusiswa ubaba uba wathi befika lana uba wathi wafika wagula wangena esibhedlela solo kuba mina zange ngingena esibhedlela ngiyengaqala ukungena esibhedlela anginangazi udokotela ezela uJehova uNkulunkulu umkhithi wakho lo ujabulelo wena ukhuluma ngomuntu oyizinhliziyo ukhuluma ngomuntu okhuluma ngomkhithi wakho ujabulelo wena ujabulelo abantu babesemgidini la uhlezi khona uma besemgidini uba bathi bese uvuka nempuphu urintate ntombela ngithoma ubona ukuthi uwarado akifika untate Mathuso ngiyengabona ukuthi ngabantu bayathandwa ngempela uba bathi incwadi esibili ubaba indumiso sizokale tente labantu abalungile uba bathi kukhulunywa ngento ebuhlungu ilitshe lahlongabakhe ilitshe lela lahlongabakhe bobana bomama niyazi simlahlile umkhulu Mathuso nogogo niyazi Date waga date Bishop Chipato kore. Ubaba wamo baba Bishop ubaba sebenza unyana maprofita sana. Uhamba kule mkonzo ngana moya. Ufana nentsini. Hauna umoya. Ibile kuri bathu basina moya lipo. Abantu abangana moya impupute. Arendate Mathuso. Uthi umkhulu Mathuso. Awunanto ebuhlungu lokasa ngalifu. Ayikho into ebuhlungu nje ukuhamba nabantu abangaboni. Ele house of profit. Uba uprofita na hota profita. Bathu kuzoprofitwa nini? Lela mntu ahlekile. Lokho baba kukhulume kulungana. Useza umsebenzi ka ubafulu ba. Ngibuyisela umsebenzi kubakhulu ba. Ayiphile la uthi bo. Ayiphile na yo. Ayiphile. Uthi wamuthi abafana yalitha. Umuso omuhle ukuhlangana nabantu abalento tori kuba bona